Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Се чини дека неизвестноста и нестабилноста на политичката сцена ќе потраат. Најмногу поради тоа што ВМРО ДПМН тешко се соочува со фактот дека слабиот коалициски капацитет ја прави речиси невозможна варијантата во која оваа партија ќе продолжи да владее во Македонија. Исклучивите политики и кампањата ја изолираа ВМРО ДПМН и ја ставија во позиција својата коалициска импотентност да се обидува да ја компензира со изнесување народ на улица. Нашиот пример многу потсетува на словачкиот од крајот на 90-тите, кога тогашниот премиер автократ Владимир Мечијар мораше да отстапи под притисокот за промени од општеството. Разликата е единствено во тоа што во Словачка тогаш голема улога одигра Европската унија со замрзнување на пристапниот процес на оваа земја, а во македонскиот случај ЕУ има речиси незначајна улога. Мечијар два пати освојуваше најмногу гласови, но не успеваше да направи влада поради тоа што ниедна од другите партии не сакаше да коалицира со него. Секоја елементарна логика вели дека во Македонија по овие избори се случува токму тоа. За исходот од изборите и постизборието вечерва ќе разговараме со членот на председателството на ДУИ и долгогодишна пратеничка Ермира Мехмети, а во вториот дел од емисијата и со шведскиот амбасадор во земјава Мат Стефансон. Имаме и нова саботажа. Бидете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер и добре дојде за Ермира Мехмети. Ве представив како член на раководството на ДУИ и долгогодишен пратеник. Ова е прв ваш јавен настап по подолго време, така? Колку време не сте били на вакво интервју? Добро вечер, Мир Брама. На факт kjo është интервиста ime e parë pas një viti. На почетокот, ќе се согласите ли со изјавата на лидерот на вашата партија Али Ахмети дека ДУИ победи на изборите, но изгуби албанците? Më leni të nis diskutimin e sënte me një vlerësim që mbase mund të quhet edhe cinik, por përshtypja ime është se Bashkimi Demokratik për Integrim, duke bërë përpjekje që në këtë fushat të bashkojë opozitën shqiptare, në fakt e humbi Bashkimin Demokratik për Integrim. Pra e humbi antarësinë e vet, i humbi votuesit e vet dhe arriti rezultatin më të dobët në historinë e vet që nga themelimi i partisë. Мислам дека ова е доволна провокација за гледачите да останат да не гледат. Ќе направиме пауза и се враќаме со разговорот. Благодарам за сега. Ве поканувам да бидете со нас. Следува очигледно интересно интервју со Ермира Мехмети. За изборниот исход и постизборните варијанти вечерва во 360 степени разговараме со Ермира Мехмети, член на раководството на ДУИ, долгогодишен пратеник. Дали ве изненади изборниот резултат на ДУИ? Дури и во најлошите проекции, никој не ја спушташе ДУИ на само 10 пратеници и на само 85.000 освоени гласови. Тоа е резултат, речиси, двојно послаб од оној во 2014 година. Në fakt, si dikush që ka qenë ndërthemeluesit e partisë që ka kaluar vitet më të mira të jetës në strukturimin qoftë të idesë politike, qoftë të infrastrukturës partijake, pra organizimit të strukturave në teren, për mua ka qenë tragjike mbrëmja e të dielës në mbrëma. Një strukturë politike me një trashëgimi për cilën kanë qenë krenar shqiptarët e Maqedonisë, 2 orë, të paktën 2 orë nuk u shfaq në televizion për të treguar se cilat janë rezultatet, dhe vetëm pasi që u bë e qartë se puna kishte shkuar shumë keq, patëm një komunikim goxha të zbeht, goxha beninj, lidhur me atë se çfarë kishte ndodhur. Nëse më lejohet, unë do thosha se shqiptarët në Maqedoni një kohë të gjatë janë ballafaquar me atë që unë kam përkufizuar si krize përfaqësimit. Çfarë nënkupton kjo? Nënkupton se ju mund të keni parti politike të cilat i përfaqësojnë shqiptarët, mirë po ky lloj përfaqësimi nuk është as cilësor, nuk është as përmbajtësor, por është thjesht formal. Në një ambient çfarë është krijuar në Maqedoni që nga ardhja në pushtet e ВМРО DPMN-s në vitin 2006,
ku praktikisht demokracia është zëvendësuar me diktaturë numrash, pra jo vullnet i lirë, jo liri shprehjes, jo pushtet i shumicës, por diktat i shumicës, partitë politike shqiptare, ato më të mëdhajat, deri ditën e diel, BDI dhe PDSH, duket se e humbën hapësirën dhe e humbën orientimin dhe një farë mënyre nuk arritën që të ruajnë cilësinë e përfaqësimit. Ќе analizirаме причините. Дали е дуи победник на изборите? Релативните бројки покажуваат дека тоа е партијата која што освои 85.000 гласови, што е купчето кое што има најмногу гласови меѓу партиите на албанците. Në kuptimin formal juridik dhe nëse logjikojmë sipas rezonit të shumicës, Bashkimi Demokratik për Integrim është fitues i zgjedhjeve, por në kuptimin moral dhe në kuptimin simbolik që është shumë i rëndësishëm, mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim për fat të keq është humbës në këtë zgjedhje. Humbësi i parë është VMRO DPMN-ja dhe po ua them përse, sepse Nikola Gruevski gjatë gjithë kohës ka kërkuar 63 deputet për të pasur shumicë absolute dhe këtë nuk e arriti, dhe humbësi i dytë është Bashkimi Demokratik për Integrim për shkak se nga 160.000 vota dhe 20 mandate në parlament, praktikisht u përgjysmuan në vetëm 10 mandate në parlament. Дали тоа што дуи сиве овие години инсистираше на принципот победник со победник во владата, на крај го потроши дуи? И дали коалицијата со ВМРО ДПМН практично е главната причина за ваквиот изборен исход на вашата партија? Nuk dua të vendosem në ndonjë pozitë prepotente tani që të më cilësojnë rrjetet sociale me njerë pas kësaj interviste si prepotentja dhe mendjemadja, por më duhet të konstatoj se në fakt analiza e sotme është, si them, kronik e një dështimi të paralajmëruar. Rreth një vit më parë, në të gjitha paraqitjet e mia publike, unë jam përpjekur të paralajmëroj se Bashkimi Demokratik për Integrim gjendet në një krizë të thellë të brendshme. Dhe kriza e brendshme e cila është evidente se nuk u adresua në mënyrën më të mirë rezultoi me atë që pam në ditën e zgjedhjeve. Çfarë ndodhi në BDI? U krijua përshtypje se po bëhet një reformë, e cila në fakt doli vetëm pro formë dhe jo reformë. Për shkak se për shembull ministrat e rinj nuk ishin pjesë e fushatës, nuk ishin as kandidat në listë. Për shembull në tribunat gjatë fushatës ku flitej për politikën e jashtme nuk ishte zëvendës kryeministri për çështje europiane. Në tribunat ku flitej për demokracinë konsensuale nuk ishte zëvendës kryeministri për marrëveshjen e Ohrit. Në tribunat ku flitej për programin ekonomik nuk merrte pjesë ministri për ekonomi. Qytetarët shqiptar duket se e kuptuan se në fakt problemet në Bashkimin Demokratik për Integrim për ndonjë arsye që kërkon vlerësim dhe analizë nuk janë adresuar si duhet. Është krijuar një... Дозволете само, вие велите ново предупредувате од пред една година наваму, но факт е дека сериозните сигнали дека нешто не ни доаѓаат многу порано. И сега сакам да ве прашам и за вашата лична одговорност. Во еден период и вие како пратеник, па и потоа, otvoreno ги браневте политиките на ВМРО ДПМН и на ДУИ? Nuk e besoj se unë ndonjëherë kam hyrë në grupin atyre që kanë mbështetur apo mbrojtur politikat e VMRO-s, prandaj dhe unë dëshkova. Prandaj dhe nuk jam në listën e kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, për shkak se unë isha e para e cila publikisht thash se може би е тоа сега во поново минато. Некако ми се чини дека годините назад не беше така. Do me thënë, unë kam qenë figura e cila gjatë viteve kur BDI ishte në opozit, ka bërë frontmenin opozitar me kritikat më të ashpra ndaj Nikola Gruevskit. Sa herë që ne kemi bërë qeveri me VMRO-n pas vitit 2008, unë kam folur në frymë afirmative duke besuar se ka hapësirë për të krijuar një lloj dialogu dhe konsensualiteti. Mirë po ashtu, kam qenë gjithmonë ajo e cila ka folur hapur
dhe ka kritikuar qoftë Shkupin 2014, qoftë qasjen e BDI-s ndaj 2014-ës, qoftë buxhetet përjashtuese, qoftë STEM-ën, një problem shumë i madh, qoftë mënyrën se si është adresuar çështja apo politika gjyqësore në vend. Këto të gjitha janë mangësit apo dobësit në qeverisje, të cilat nuk e di përse Bashkimi Demokratik për Integrim zgjodhi që ti heshte duke më heshtur mua. Pra u fitua konstatimi apo përshtypja se Ermira duhet të hesht që BDI-ja të fitoj. Ermira heshti, por BDI-ja nuk fitoi ama. Zašto толку албанци гласаа за СДСМ? Станува збор за еден значаен дел од етничките албанци во Македонија кои што го дадоа гласот. Për shkak se shqiptarët, siç e thash pak më herët, ka kohë që gjenden në një krizë përfaqësimi. Përshtypja e tyre gjatë gjithë kohës ka qenë se qoftë BDI, qoftë PDSH edhe gjatë procesit të përzhinës, më tepër kanë flirtuar me VMRO-DPMN se sa që janë brengosur për pozicionet dhe kërkesat e elektoratit shqiptar. Për shkak se, për shembull, sa herë është dashur të votohet një projekt shumë i rëndësishëm ligjor për të gjithë, por në veçanti për shqiptarët, qoftë BDI, qoftë PDSH kanë kalkuluar në parlament, dhe shembull tipike kemi ligjin kundërthënës për mbrojtjen e dëshmitarëve të propozuar nga prokuroria speciale. Për shkak se një kohë të gjatë shqiptarët kanë pritur se BDI si përfaqësues i tyre me legitimitetin më të madh të siguruar ndonjëherë nga vota popullore, pra 160.000 vota, do të thotë stop apo ndal apo do të ngrej frenin e dorës për të bllokuar politikat retrograde, populiste, përjashtuese të partnerit të koalicionit, dhe kjo nuk ka ndodhur. Како во таа смисла ги коментирате етикетите на вредите кои што доаѓаат и од ДУИ, па и од други представници на партиите на албанците, на БЕСА и така натаму за оние кои што гласаа за СДСМ, дека се предавници? Mendoj se një parti politike, një udhëheqësi politike nuk guxon t'ja lejoj vetes luksin që të konfrontohet me votuesin, me sovranin. Ne të gjithë llogarisë se në mënyrat tona kush më shumë e kush më pak është përpjekur që gjatë këtyre viteve të kontribuoj për të ndërtuar një atmosferë të lirisë në shoqëri, një atmosferë ku secili qytetar do të ndjehet i lirë, do të ndjehet i sigurt, do të ndjehet sovran për të shprehur vullnetin e tij. Historia njeh lidera tradhtar, ama historia nuk njeh popull tradhtar. Mendoj se ky lloj diskursi Ky lloj diskursi është super i rrezikshëm dhe potencialisht i dëmshëm për të gjithë ato parti politike të cilat qoftë si qëndrim partijak apo vetëm për shkak të militantizmit kanë lejuar dhe po lejojnë që shqiptarët që kanë votuar një parti jo shqiptare politike të cilësohen si tradhtar. Kjo është e pa lejueshme dhe për mua e papranueshme. Како гледате нова како на инцидент кој што ќе биде ексклузивно врзан само за овие избори или како на шанса на вистина да се менува парадигмата на политичката сцена во Македонија? Ова прекуетничко што се вели гласање. Unë mendoj se Maqedonia me marrëveshjen e Ohrit, me atë model cilin e ka instaluar marrëveshja e Ohrit, në fakt duhet të ndërtohet si një shtet në të cilin shoqëritë do të shkëmbejnë dhe nuk do të jenë të getoizuara apo të segreguara. Për mua nuk është e pranueshme që pikërisht ata lider dhe ato parti politike që vazhdimisht kanë folur për nevojën e shkëmbimit, nevojën e hapjes së degëve partijake edhe në Maqedoninë lindore, të lejojnë që tani në këtë mënyrë të linçohen apo të ndëshkohen shqiptarët të cilët kanë votuar për një parti jo shqiptare. E them edhe një herë, shqiptarët kanë marrë një vendim të këtill për shkak të krizës së përfaqësimit në bllokun politik shqiptar. Ata kanë vlerësuar se nuk janë duke performuar, duke plotësuar pritshmëritë partitë shqiptare. Për këtë arsye mund të themi se ndoshta kanë kërkuar përgjigje dikun tjetër.
Unë mendoj se Maqedonia mjaftueshëm ka vuajtur nga gjuha e etiketimeve, nga gjuha e cilësimeve të njërit apo tjetrit si tradhtar apo patriot. Mendoj se Maqedonisë tani i nevojitet te kalimi i këtyre lloj ndasive dhe këtij lloj diskursi për të hapur një kapitull të ri të ndërtimit të një kulture politike tjetër fare. Факта дека и покрај слабиот изборен резултат дуе сега во опозиција на некаков начин повторно да биде фактор во процесот на креирање на нова влада. И сега поедноставено погледнати работите, ова личи како ситуација во која дуи треба да избере меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Дали можеме на вистина до толку да ја поедноставиме ситуацијата или еве уште едно дополнително прашање кон ова. Дали коалицирање на ДУИ повторно со ВМРО ДПМН воопшто може да биде опција за вашата партија? Unë mendoj se BDI-ja këtë krizë duhet shikuar si shans, por jo si shans për të hyrë në qeveri, si shans për të reflektuar se çfarë ndodhi më 11 dhjetor dhe si shans për të kthyer nga vetvetja. Në këtë kuptim... Сакате да кажете дека ДУИ треба да остане во опозиција? Në këtë kuptim, sa më e gjatë kriza politike e prodhuar nga rezultati zgjedhor, aq më mirë për BDI-n që të kthehet nga vetvetja, t'i përkushtohet një reforme serioze të brendshme, një reforme të mirëfillt, cilësore, jo vetëm të zëvendësimit të figurave me të reja, por edhe të ndërtimit të një platforme, sepse mes tjerash ditën e diel qytetarët BDI e ndëshkuan edhe për shkak të një platforme të konsumuar. Pra ne kishim fytyra të konsumuara, program të konsumuar dhe projekte të konsumuara, ose të pa konsumuara, për të qenë më cinik. Premtime që përsëritën në vazhdimsi që nga viti 2011 e këtej. Prandaj, mendoj se BDI-ja në këtë periudhë nuk duhet vetëm të fërkoj duart në kuptimin se shumë shpejt do futet në qeveri, por do t'ishte mirë për shëndetin e saj partijak, politik, që të rikthehej nga vetvetja dhe të reflektonte për atë se çfarë i ka ndodhur. Што од вас од овие варијанти кои што очигледно се на маса? Влада со ВМРО, влада со СДСМ, некаков друг тип на широка влада е најдобро за ДУИ, најдобро за државата? Nëse më pyetni mua, unë mendoj se tani është koha që VMRO-ja të pushoj realisht pak nga pushteti, nga qeverisja. Nëse dikush që ka pasur 10 vjet kur VMRO-ja ka ardhur në pushtet, sot ka 20 vjet. Dhe ai ose ajo praktikisht është rritur me atë leadership apo atë elit udhëheqëse të VMRO-s. Domethënë, vitet kur një individ është formuar, adoleshenca, shkolla e mesme, studimet, i ka kaluar praktikisht duke shikuar vazhdimisht të njëjtat figura në televizion. Dhe qoftë për të mirë apo për të keq, po zakonisht për të keq, këto janë figurat tek të cilat individët, qytetarët e rëndumët e tregojnë apo drejtojnë gishtin e tyre. Prandaj unë mendoj se do t'ishte mirë edhe për VMRO-n, pas gjithë asaj çfarë i ka ndodhur, që të qëndronte pak në opozit dhe të shijonte pak edhe opozitën. Dua të them edhe diçka kur flasim për numrat, se mendoj se është me rëndësi. Rezultati i cili doli në zgjedhjet e 11 dhjetorit, unë mendoj se duhet shikuar si shpresë për shoqërinë në Maqedoni. Në çfarë kuptimi? Ne kemi pasur deri tani, e thash pak më herët, diktaturë numrash. Pra, një parti politike apo koalicion i cili fiton shumicën absolute apo një shumicë dhe duke u nisur nga kjo fitore pretendon se ka të drejtën ekskluzive dhe absolute për të bërë çfarë të dojë në shtet. Në ambient të tillë, frika, kërcënimi, shantazhi, cënimi i institucioneve dhe pavarësisë së tyre u shndrua në standard në shtet. Sot prokuroria publike nuk mund të procedojë asnjë lëndë pa marrë një telefonat nga lart, pra nga qeveria. Sot policia nuk mund të zgjidh asnjë, apo Ministria e Brendshme nuk mund të zgjidh, ajo e VMRO-s natyrisht po flas, nuk mund të zgjidh asnjë incident për shkak se s'ka marrë një urdhër nga lart. Sot të gjitha mediat në gjuhën maqedonase me përjashtime simbolike në fakt
akoma vazhdojnë të prezantojnë vetëm frymën dhe vetëm orientimin e VMRO-s. Sot gjykata kushtetuese, që është organ arbitrazhi në fakt në një shoqëri si e jona, i cili duhet të ruajë balancin e institucioneve dhe të mbrojë kushtetutën, nuk është në pozitë që të bëjë detyrën e vet, të mbrojë pra kushtetutën dhe kushtetutshmërinë, për shkak se pret gjithmonë një telefonat nga lart. Këto numra, unë mendoj se çfarë kanë bërë? E thyen mitin për shumica absolute, e thyen mitin për të ashtu quajtura landslide victories, apo fitore marramendese në gjithë territorin, dhe unë mendoj se sot as VMRO-ja, as BDI-ja nuk e kanë atë luks, atë hapësirë që ta quajnë vetëm përfaqësues legjitim të sovranit, për shkak se sovrani në fakt apo shumicë legjitime tek shqiptarët nuk janë 80.000 vota. Ajde odgovorот za to kakva vlada i treba na Македонија да го ставиме за по-паузата, може? Може. Ќе одиме на уште една пауза, останете со нас, уште малку ќе разговараме со Мехмети по паузата. Ермира Мехмети е наша гостинка вечерва. Застанавме на прашањето каква влада и треба на Македонија во овој момент. Maqedonisë në këtë moment i nevojitet një qeveri e cila do të rikthej standardet demokratike, do të rikthej lirinë dhe pavarësinë e institucioneve dhe do të rikthej frymën e të qenit të lirë dhe të sigurt për secilin individ në vend. Дали дуј треба да биде во таква влада? Nëse më pyesni mua, sinqerisht, unë ka kohë që kam thënë dhe besoj fuqimisht se BDI-ja e ka kohën që të merret me vetveten dhe pastaj të merret me qeverinë. Mendoj se këtë mesazh ja dërguan votuesit ditën e diel, duke orientuar votën e tyre në një kampus tjetër, edhe etnik, jo vetëm politik. Имате ли сила внатрешна да го направите ова? Дали препознавате таква подготвеност еве најмалку кај лидерот Ахмети по ова што се случи? Po një parti politike e cila e quan veten parti e madhe me tradita, me një vazhdimsi dhe trashëgimi edhe nga konflikti, duhet të ketë kaq kapacitet sa për ta reformuar vetveten. Reforma në instancë të fundit në këtë situatë nuk është diçka shumë e vështirë dhe komplekse, sepse mesazhi u dha. Qytetarët treguan edhe çfarë duan, edhe çfarë programi duan. Fundit edhe cilat figura dëshirojnë që t'i përfaqësojnë. Për mua është tragjike për shembull që në zonat ku BDI-ja gjithmonë thjesht ka kaluar, ka paraduar apo ka parakaluar në zgjedhje, sot të ketë shënuar rezultatin më të dobët në historinë e vet. Absolutisht po. Deluvate çajre tako primer. Absolutisht për mua ka qenë e dhimbshme dhe vazhdon të jetë shumë shqetësuese fakti që bastioni i BDI-s pra pikërisht Çajiri është sfiduar në këtë zgjedhje. Por ka hapësirë, mendoj se ka edhe kohë, siç thash, kriza e cila është prodhuar para KSZ-s duhet të jetë një шанс për BDI-n. Сте се сретнале деновиве како раководство на партијата или вие сте поприлично пасивна па немате тој тип на комуникација? Заседавало председателството? Unë jam akoma formalisht antare e kryesisë së partisë, nuk më ka pushuar atje formalisht veprimi. Për aktivitetet e kryesisë normalisht informohem rregullisht, por nuk ka patur një takim të tillë akoma. Сте се чуле со некој кој што отворено се залага за влада со ВМРО-ДПМН од вашите сопартици? Mendoj se në BDI aktualisht të tillët mund të jenë më pak se një grusht. Më pak se 5 gishta ndoshta. Каде се гледате себе си? Знам дека бевте во процес на полагање и добивање нотарска лиценца. Ќе бидете нотар или сепак ова го гледате како шанса и за вас да и се вратите на политиката активно, иако сте велам член на председателството на ДУИ? Unë mendoj se unë nuk e kam thënë fjalën e fundit në politika akoma, mirë po për momentin jam duke shijuar ditët e mia si një njeri i lirë,
dhe një njeri pa bagaje dhe pa presione politike nga kushdo qoftë. Što znači ova najava дека имате некаков ангажман надвор, советнички ангажман, тој предпоставам не подразбира fizичki da se bide nadvorot zemljava premnogu, taka? Po në fakt gjitha i rjet dhe kontakte dhe ndikim që kam krijuar gjatë viteve të mia si deputet dhe jo vetëm, ka krijuar apo krijoi një port, një mundësi për mua që të angazhohem si këshilltare për një nga deputetet më ndikim austriak, mes tjera ishte edhe shefi misionit vëzhgues të Këshillit të Europës tash në zgjedhje, zoti Stefan Schena. Kjo nuk nënkupton largimin tim nga Maqedonia, por nënkupton angazhim profesional, intelektual në punën të cilën ai e bën për Këshillin e Europës. И за сам крај, како ги доживувате овие протести деновиве на представници на ВМРО ДПМН на нивни поддржувачи на улиците на Скопје, особено риториката која што можеме да ја слушнеме од тие собири? Zdi çfarë të them vërtet, një dramë pa nevojshme për mua, para se gjithash për shkak se ajo çfarë po dëgjoj si refren është se populli ka vendosur dhe ata po pengojnë KSZ-n që të kryej punën e tij, punën e vet. Kjo po më lë të nënkuptoj se në fakt VMRO-ja vazhdon të insistoj që ajo t'i kontrollojë institucionet dhe jo institucionet të ndërtojnë kredibilitet si të pavarura. Më vjen kështu pështirë, si thuhet, ndjehem keq kur dëgjoj se refreni dominant gjatë demonstrimit apo protestave vazhdojnë të në refrenet anti-shqiptare. Dhe kjo ndoshta është edhe një arsye përse unë mendoj se BDI-ja e kishte mjaft humbjen e kohës së vet në dëm të vetin, duke bërë koalicion artificial dhe jo produktiv me ВМРО ДПМН. Да видиме дали овој пристап ќе надвладее во вашата партија, деновите пред нас и неделите ќе го покажат тоа. Ви благодарам многу што вечерва бевте дел од 360 степени. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. А јас ве поканувам да останете со нас. Помалку почнува интервјуто со амбасадорот на Шведска во Македонија, Мац Стефансон. Изборите и перспективите по нив остануваат наша тема и во разговорот што следува со амбасадорот на Шведска, земја членка на Европската унија, господин Мац Стефансон е во нашето студио. Господин Стефансон, добро вечер, добре дојдовте во студиото на 360 степени. Благодарам што ја прифативте поканата. Во една ваша првична реакција по изборите рековте, ова се веројатно најважните избори во историјата на независна Македонија. Зошто мислите дека ова беа навистина најважните избори? Well, first of all, good evening, and I'm very happy to be here on the program. I used the expression the most important elections in Macedonia's history, recent history as an independent state, because for the last few years Macedonia has been in an acute political crisis which have severely put a severe problem on Macedonia's integration with the EU and the Euro-Atlantic structure. And these elections were supposed to be, and I hope they will prove to be in a way, well, not the final phase, but at least the culmination of the process which we usually call the Pershing process, the political process. This was to be, as we know, they were supposed to end with elections already in April. Now they have been postponed and now they have been held. And even if, as we speak now, tensions are still, I understand, high concerning the final result of the elections, after all, it is an important step that the elections were held in a good atmosphere, without, it seems, awaiting the final outcome, without any major problem. At least that was the conclusion of the report by the International Observer Mission. Излеговте со уште една констатација дека граѓаните гласаа за промени во општеството. Well, I think that is a correct description. I'm not thinking now necessarily of one or the other political options, but you see from the election result, which I analyzed very carefully, and I was here also during the last parliamentary election in 2014,
And I compared very much in detail the results from this election and the election. And of course, it's a major change which has taken place on the political map of Macedonia, shown by the election result. What that change will lead to is a completely different question. But many things have been turned upside down, and I think the result have even surprised some of us, let's say international observers who are here. Предпоставам дека еден од елементите кои што ве изненадил е и значајниот број етнички албанци гласачи кои гласаа за, условно кажано, македонска партија или партија на етничките македонци СДСМ. Како гледате на тоа? Ермира Мехметија прашав дали на ова гледа како на инцидент само за овие избори или како на вистина нова парадигма генерално на политичката сцена во Македонија? Well, that of course remains to be seen, whether this is a lasting tendency or just a temporary thing. I would like to hope, coming from a member state of the European Union, which is very much engaged in the enlargement process, that this is the first step to something which maybe in the future can become more of multi-ethnic political engagement. I don't think we are still there, perhaps, in Macedonia to have completely multi-ethnic parties. But it seems to me that the fact that 40,000, 50,000, 60,000, I've heard different figures being mentioned, of ethnic Albanians for the first time voted for a traditional Macedonian party. And it really doesn't matter which party it was for. It really doesn't matter that it happened in this case to be the SDSM. I'm talking about the tendency that one of the largest ethnic group in this, one of the bigger ethnic group in this country for the first time voted for another party. It is significant. What it means in the future remains to be seen, but it is a significant step over the ethnic divide which is so characteristic of the Macedonian political landscape. Секако за земјата сега едно од главните прашања е каква влада ќе води Македонија во идниот период. Дали тоа треба да биде влада од досегашните партнери во владата, влада евентуално предводена од СДСМ, некаква широка концентрациона влада во која што би влегле главните партии победнички на овие избори. Што од ваша перспектива е најдобра опција за земјата со оглед на тоа што Македонија мора, ако сака да оди напред, да им се врати на реформите и да им се врати на базичните демократски вредности? Well, let me say first that it would be highly incorrect of me as ambassador of a foreign country to sort of prescribe exactly which party should form the new government. That is not the job of foreign ambassadors. Macedonia is an independent country, and it's not up to foreign representatives to tell exactly how the government should look like. But what I can tell you as a representative of a member state, Sweden, of the EU, very much engaged in the enlargement issue still and very much supportive of Macedonia's EU and Euro-Atlantic ambitions, is that it's absolutely necessary for this country to move ahead. Once the election result have been established, first important step, there is a series of very important and very difficult reforms for Macedonia to undertake to get back on the track from which Macedonia has unfortunately been derailed for many, many years. And in order to do that, in order to undertake those reforms, you need a strong government with support in the society. And how that government will look is not up to me to decide. I'm following the debate very closely. I read Macedonian fluently. I read the daily newspapers every day. I watch the programs, including your very good show twice a week. And I have basically an idea, of course, what kind of speculations are going on here. It's the old government, Vimro Dui, it's a government with the other parties, it's Vimro plus Dui plus another Albanian party, or SDSM plus other parties. There are talks of a coalition government, concentration government, as some call it, with all the parties involved. Which of those solutions is the best is very difficult for me to say, and very inappropriate also to
to point to. But let me just mention that there are also, I mean, I think personally that the worst possible outcome would be that we have a continued, prolonged political crisis which may end perhaps once again with new election in April or May or June. That is, as I see it, the worst possible option. It means that Macedonia will continue to be basically in a state of crisis still for very many months to come, in a situation where you need to have a government. Вие сте против таква опција, сметате дека таа би била најлоша, евентуално ако сега не успеат преговорите за влада, па заедно со локалните имаме нови парламентарни избори. That is my personal opinion, that would be worst for the country to have a prolonged political crisis. I don't think that's anything spectacular or sensational in that statement. The best thing would be simply to create a government which has support. And you know, there are different options to achieve that. In my country, in Sweden, we are used to have governments ruling without full majority in the parliament, meaning minority government, but supported in different questions by this party, by that party, by the other party. That is a solution that functions in our country. I'm not sure that it functions in this political landscape. Here it's very much that the winner takes it all. But maybe at some point you will come to that conclusion as well. But as I said, the most important thing now, as I see it as a representative of a member state of the European Union, is to have a government with solid support and fully committed to undertake the very difficult, painful, but absolutely necessary reforms that Macedonia has to undertake to come back on the Euro-Atlantic track. Меѓу нив е владењето на правото. Може би првата работа на која што треба да се осврне новата влада во една поширока смисла, која што опфаќа реформи во судството и секако го опфаќа прашањето за судбината на специјалното јавно обвинителство. Што ако мандатот на СЈО не биде продолжен? Што ако не бидат докрај расчистени сомнежите за злоупотреба на моќта и власта? Well, the special prosecutor is one of the most important elements of the Persian Agreement and an absolutely integrated element of the Persian Agreement. As we know, it was created as a result of the unheard of wiretap history, or even scandal, if you want to use that word, which erupted here almost 2 years ago. I think for us who have been here, or who were here during that time, it was rather shocking, the revelations that came out of that scandal and the so-called bombs. And it was necessary to deal with that in some way. I think the solution found by the four parties of the parliament in the summer of 2015, the Persian deal, the Persian Agreement, including to leave this terrible mess with a wiretap to an independent prosecutor and her team, was a very good solution. And it's important that institution can continue to fulfill its important role. And it's important to give it support and to give it the time necessary to fulfill the job. Because if you don't do that, this scandal will come back and haunt Macedonia for many, many years to come. And that is something I definitely would not wish Macedonia. Sweden is a friend of Macedonia. I am very much committed myself to the future of this country. It's actually the second time I'm ambassador here, oddly enough, because I was ambassador here 1996 to 2000, based in Belgrade. We didn't have an embassy here. I'm probably the only ambassador who has presented credentials twice here, in 1996 to President Gligorov and in 2013 to President Ivanov. I know a little bit about the history of this country. I'm deeply committed and really want this country to succeed, but I also see all the problems you are facing, and the wiretap scandal is definitely a very, very heavy burden on the country, and it's necessary to deal with it, and it's necessary to deal with it to the full.
rule of law, of course, is a basic element for any country who wants to join the European Union. And we see from the annual reports by the Euro Commission, the reports that we used to call the progress reports, now they call them country report, which measures the progress of all the candidate countries in the European Union. We see that unfortunately Macedonia has come in a situation where you have serious problems in the field of rule of law. Actually, for the first time ever, when it comes to a candidate country, the European Commission this year was using the phrase state capture. It doesn't perhaps say very much to the annual viewer here, but in the sort of Euro speech, technical, rather boring speech of the European Union, this is a very strong expression and a very critical one. Што е во контрадикција со статусот што го има Македонија на земја кандидат, бидејќи за да бидете земја кандидат и да имате препорака за почеток на преговори, тоа минимум значи дека имате функционални демократски институции, а Македонија очигледно го нема тоа ако се користи фразата за робе да киднапирана држава. Well, that is also one of the main reasons, I think, why, unfortunately, to my also very big disappointment and to the disappointment of my country, Macedonia has not yet been able to start negotiations with the European Union. It's unfortunately very often seen here in the public debate and also in talks that the only problem Macedonia is having is the unsolved question with your southern neighbor, the so-called name question. And of course that is a problem, definitely so, and it's a pity that that question has not been able to be solved yet in a satisfactory way to both parties. But let's remember that it is definitely not the only reason why Macedonia has not been able to start negotiations. There are also a lot of other reasons mentioned very much in detail in this country report or progress report, if you want, and many of them have to do with rule of law. Ја споменав Словачка во генералната најава на оваа емисија во времето на Мечиер, кога перспективата за членство во ЕУ се чини одигра клучна улога за општеството да притисне за промени, за проевропска влада. Се чини Македонија е во слична ситуација денес, но тогаш ЕУ одигра важна улога. Ке може ли ЕУ сега да помогне за земјата да се извлече од оваа ситуација во која што евентуално да биде поттик за дополнителен поттик за промените во општеството со евентуално отворање на пристапните преговори, бидејќи се смета дека така ЕУ има најголемо влијание на позитивните промени во овие општества? Well, I note with great satisfaction that in spite of everything, and in spite of, I think, the disappointment that many people in this country feel of the lack of progress when it comes to EU integration, that the support for EU membership and for NATO membership is still very high in this country. And I don't see personally any other valid geopolitical option for Macedonia than integration with the EU and with NATO. And I'm very sure that it will come. And the European Union is here, of course. It's here to help you. We are not here only to criticize you, although constructive critics is also a good instrument. But basically, we are here to help you. But most of the job has to be done by the people of Macedonia themselves. And I'm sure and convinced that if you manage to get yourself out of this crisis now in a good way, that is, put yourself back on the track, undertake the reforms necessary, we, European Union, we cannot continue in the same way in the future of not enabling you to start negotiations. And I think, I'm not only think, I'm fairly sure that if the situation is solved in a satisfactory way, including also the rule of law, which you mentioned yourself, we have to engage ourselves, European Union, much more with Macedonia than we have done before. And certainly
you can count on the support of my country on that. Каде го гледате решението, бидејќи еве и да се случи прогрес на демократски план, повторно ќе се испречи прашањето за името, дали е можна некаква меѓусолуција во која што Македонија би ги отворила пристапните преговори, а во раната фаза, како што предлагаше претходниот еврокомесар Филе, евентуално да се решава прашањето за името? Well, it's difficult to me to have a firm view on that, but it's necessary. I can understand the sensitivity of the name question for the people of this country, but it's also a very sensitive question for the other part, for Greece. But at some point, this has to be tackled. Maybe the time has not been ripe yet to do that, but at some point it has to be done. And I think it's very positive that the recent year and a half has actually seen a lot of positive development in the relations between Macedonia and your southern neighbor when it comes to so-called confidence-building measures. They in themselves are not going to solve, of course, the name question, but it's a positive step in the right direction. And I think once that question is solved, well, then the door will be open definitely for NATO membership. As you know, Sweden is not a member of NATO, but if I understand the basic invitation to NATO is there, as long as you find a mutually acceptable solution to the name question, you are welcome as a NATO member. In the EU, there are still things to do. It's not only necessary to solve the name question, as we said. There are also a number of other issues mentioned in this country report which need to be solved. But that would, of course, create a completely different climate for Macedonia. Добро, по месеци па и години, како да кажам, негативни тонови кои што доаѓаат од ЕУ и од Брисел, се надам дека ова интервју дава барем малку надеж, малку светлина на крајот на тунелот, дека работите можат да тргнат напред релативно брзо, ако дома работите се разбира базично се средат. Благодарам многу што бевте гостин во 360 степени. Thank you very much. Наред е саботажата на Сречко Поповски. Очигледната драма, која беше режирана, ама не со цел да му се наруши мирниот сон на Чичаковски, туку што поскоро да се реализира лажираното сценарио за продолжението на триумфалната низа, се отчитува во инфлагрантната манипулација со ноторни факти. На денешната пресконференција, Државната изборна комисија ќе ги објави првичните резултати. На крајот најдоа сили да ги објават конечните резултати. Напоменувам, според првичните резултати. Конечните резултати. Првичните резултати. Конечните резултати. Првичните резултати. Конечните резултати. Државната изборна комисија ќе ги објави веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по завршувањето на целата постапка по приговори. Ова е евидентно предвидена контаминација на процесот, со апсолутно невистинита констатација за тоа што е конечно, а што е првично, е повеќе од доволна причина за прослава, која честувачите, благодарејќи на благородниот дух и добронамерноста на победникот, со задоволство го прифатија неговиот апел за надминување на непомирливите разлики. Нашиот политички опонент СДСМ во желбата да не победи внесе многу гнев, многу омрз. Моментално штабот на СДСМ е ликвидиран. Ево ги птичките одвезли. Многу голем јас се создаде помеѓу македонскиот народ и помеѓу граѓаните на Македонија, а понекогаш и во некои моменти и помеѓу различните етнички заедници. Шиптари! 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 Тоа треба да престане. Сега многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. И јас лично, и новата влада, и ВМРО ДПМН ќе работиме на намалување на тој јас и на едно обединување. Сега многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. Откако на ваков начин и со ваква реторика ја намали браздата, следуваше фазата во која таа треба да се пополни затоа што оние кои внесоа гнев и омраза се обидоа повторно да ги подкопаат институциите со тоа што незамисливо за една демократска држава. Тие поднесоа приговори до Државната изборна комисија.
Веднаш беа активирани тотално независни сведоци, кои уште на стартот го спорија овој нелегитимен чин. Изборите беа фер, демократски и слободни. Значи, на моето избирачко место конкретно немаше апсолутно никаква забелешка. Целиот изборен процес помина мирно, фер и демократски. Но ниту ова не ги предомисли злите подривачи на државниот поредок, кој не само што не се откажа од злоупотребата на уставните и законските процедури, туку дрско го држеа во заложништво крајно професионалниот и високоморален состав на Државната изборна комисија, пошто сосема разбирливо, без повик, сосема спонтано како и секогаш, пред седиштето на оваа институција, за да го одбранат незиниот углед, се појавија чуварите на демократијата, слободата и правдата. Дојдешме идеја за правдата наша си ја земе у своји раци, што сме гласали. Ова вечер е вечер на ножевите! Некој таму си игра со државата. Може да ми објасните подетално во кој смисла? Не сум ја до толку писмен да ви објаснувам, јас сум тука за секој случај. Ватате оградата малку да ја затресеме на деца кога си имаат работа. Откако ја спасија демократијата од политичките насилници, им го вратија мирот и спокојството на граѓаните и со кроткоста ја победија јароста, остану уште на јавна сцена, преку моќните релативизатори на вистината, да им дадат завршен удар на сите кои не им се истомисленици. И ти сега ми кажуваш мене овде, Џабир не знае, овој не знае, ти ВМРО знаеш. Не сум ја ВМРО. Кого браниш ти? Не сум ја ВМРО. Кој те плаќа? Засрамете се! Сите мисии кажаа дека е ова најдемократското гласање во историјата на Македонија. И јас го кажам. Зашто ги вртите работите? И јас го кажам. Ве молам, немој да ме ќе бидам приморана да ја прекинам емисијата, ве молам. И на крајот, единствената причина за сето ова лудило и признанието за комплетното промашување на очекувањето. Па опозицијата ги смали на 300, па на 150.000, па 100.000, па 50 и на крај испадна нема ништо. И на вистина повеќе нема ништо, освен разликите, кои ако се иземат бројките, тешко дека ќе се надоместат. Ова беше се за вечерва. Следното наше издание, теренско истражувачка емисија на 360 степени, ќе гледате в понеделник од 22:30. Пријатно!